ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum ka jingpen kre ye ka election she ka yeng dorbar thau ain ka ban salong hausnam arajar arpulai ka Central Youth Front People's Democratic Party kala jet pen thamai ye ki nongkit kam ha ka jingelang ka balalong ha khasi National Dorbar Hall Shillong ha ka sngi sa jan jo ka khat arter ko bana rempang arajar arpuar Hagani ka snila sakhilang de ginongelam jong ka People's Democratic Party Central Body ki ba kintob yo President uba Bantedor Lingdo Working President uba Hamletson Dorling, General Secretary uba Auspicious Lingdo Mauplang, but ki wei di ginongelam bahakmat jong ka party ki balawan na ki district, but ki circle ba pair. Haga jingpen thamai ki nongkit kam ki samla da ka wei ka sur kila jed yo uba Vianel Merthong kumu President uba P Marbo but uba Albinus Lamurong kum ki Vice President uba Eliezer Khan kumu General Secretary but ki wei di ki nongkit kam ba hakmat ka Central Youth Front. Jingpen thamai jong ina kam ka long ni lamun bandu bendo namar ya kani kam President bat iba Hamlet Dorling. Te maipat haju ko pori long walking president ten rai bisu bagini arsenam ngimla ban pelong jalang ngimla ba anu bentar ngimla ai ban lum sibon lut lei nyaban maintain lane ban board guideline ke ibalapu nakaliang district administration tadai na takadaw ba mentang singing ban sing haban le no ban pentamai na ngit kam tam bangila haban jet thamai president kata ka ba khmat ngiyo ban jet president thamai berkumju ya ujung sekretari ini kadai ka jingkwa nakaliang jongi ke parti banang penklan bagi nang yatrai nama bro sausnam mo ipi baka parti jongi khamsong thaji ka trai ngi ki gino ki issue ki badai nak benta ka ri baka jai mendio nam ta state nam ta jela kata ngi ju e bagi kran na ban paham jen secretary kinokit kam jongka CSC ngi ju e kran bai ngi ju e ya be chakmat na benta ka bit ka biang jongi nong song sinong apo jela ko ye jongi nakaliang parti ngi tu ipi pino ban penkrea yu na benta election na bangi bro sausnam ngi trai inap ipikre akan namta election ngi la trehi nak benda kabit kabiang jong kinong jong senang ko jong jela jong ini bubon isu ngi jukret hendrai ko manong ipi ba nakaliang ke parti benda dai kata ka por shisha bagi apa pikre bani achiman along ko bala khre ila along ready tang bang ipi ki kam ki bangi ngila le ka report ngin sa aji ki pajwa ki pajwa gidem kam man sutu nomor bele yu parti jong ngi ipi ka yang nak benda ban protect ya ka jinglong try jungi try muluk bangin wanra ya ka jing mentoy kham tam ki kon sama ya ki nong rap par kumju terten da benta bangin yada fi pene besai ka ti ini nakaliang jong parti ka ta ngo pingin nang syong bangin penyang baro lai pun reul lane ngin haban jit kata ka syong be ka election committee ka bangin sa syong shet bangin si perkat ta ki Mainong kam jongi long jongkani ka Central Youth Front katam jongkani ka Central Youth Front badep kadai lai senam di kadai na du November jong senam arjar khanyo di arjar khanyo khatra khat khandai arpo arpoi di kadai ban kod hauniu November jong senam arjar poi kadam jong kiniki nong kit kam den rei ngila kwa i bentuai swa jongani kadam kumla matai ba bantai kumtun lagi tu gidau den rei ngimsim layo ya kalat namar ka jingdon jong ka covid di mentang layo pan penbet jing sang labu hakni khat patorik tamba remyo jimbet na EDC tingi yo yakani ka singi menta tin rei kala poi sendan ka bukut jong katem te ni wanra sendan yakani ka triennial conference ka badai ka conference ka pa ngi de ban longgat kum ka riti trikam jong parti season lisnam banjit thamai kino Mentang ngala shimti ko president atma juga tidak youth front te ban ko ni ngai kublai ka parti ko ka parti bet penterong ya kan kam Kami Presiden juga Central Youth Front hanga di kidan sibun kikam tiba kum Central Youth Front ni rekam bantrai yang taman berkelajang parti di kikam kebabun kita sedang bertip sepi di media nomor ba mentah ngara simti thamai kena kikam nghaban syong berkat nghabannya pejbenia ke bagi dia bane dari tang kawai galong ba parti ke jogi galong kawai dari parti kesan je ka sarkar MDA but nakaling jongi kum ka Central Youth Front ru ngin ai ke kerjaan ko pura ke parti bakala ban pentrekam lane ban kerjaan di sarkar aku pun dia kelai i betlai sngauhi ba parti ke jogi
ke lakukan radba ya sarkar ba layo ban pas resolution ng taga LP ka parti jungi ke lakukan radba ya sarkar kita ban sim ye ki isu border ka parti jungi ke lakukan radba ya sarkar ng taban pet ya kaban penderung ya ka tin khasi pok schedule juga constitution juga India te nagaling jungi ke parti idon sibun ba kiba ngimla badjarlot hani bagi kam le nang ta kabet kabiang juga ri which is penri jungi bat ke jelahi praboi te nagaling ke jungi kum ke Central Youth Front ru mentang ai ke kerjaan pura ya sarkar but ladon ki kam kiba ke sarkar kale kiba ta let's say ka jisngeu jungi paiba juga jalak jungi pat khamtam dengan betak sama ngin ai ka jigentu sarkar ru bakat pet yang tak jigbit ke jingbiang juga sama